بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا ميادو أون من تبعنا ببدل كل مهارو مجتمعك كمبودون بيوم مسألة عبيدين تبعنا معلومات كله حصة كله مي إنغدانوانه MDN ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತಮ ಗಂಬನಿ ವರ ಬೋಡ ಕಂಬೋಡು ಉಫೆದಿಫ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಎ ಹುರಿ ಕಂತತ್ತೆ ಕಿ ಎ ಅಳುಣ್ಮೆಂ ಬಲಾಗನ್ನ ಕಂತತ್ತೆ ಕೆನ್ನು ಏಗೆ ಬಹುರಿ ಮಾವಿಗುಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಫುಶವರ ಕಂತತ್ತೆ ಕೆ ಏಗ ಎ ಬಹುರಿ ಕಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬೇನುಂ ಕುರನ್ ನುಜಹೆ ಬಸ್ತಕೆ ಬೇನು कुरेफा ए कंतत्ते की ए फाहरे केस अवण में बलागना कंतत्ते केनु इंगोडानवाने मी रिपोर्ट दिहास सोलागा शाय कुरेफा वी नमवेस ए कंग तिलेफा फेमतेफा मी आई मी के दोस्त कोले कुरिंग मिया विदिगें मी कंतत्ते के फालविगें मी ओलेनी मी कंतत्ता अवण में ना बोड इंगिगे मिदिये इंगुडानवाने मी की रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोबिक्रुम की ए कोम्हे कुरन जहे कमे और मेंगे अकीदा या गुलिफवा कमे इबस मीहे गे ईमान कमे फुरिह में नवान की रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीहे गे अमिल्ला फुरान या दरिन्ना मी फैमिली या मिहुरिया इच्छक वरे मीहे गे गातुगा लोबेती वाकम बनीनम दें अवंड फाह कोल्लम बेनुबा अनिकम की मियदुगे सरकारुं मी कंतत्त बला नुगन्नकं अवंड फाह कोल्लम मियदुगे सरकारुं इब्राहिम मोहम्मद रईस इब्राहिम मोहम्मद सालिह के सरकारुं माविगुंबा इस्लाम दीना फुश वारागोत देके वाहक तका माविगुंबा इस्लाम दीना फुरस्सा क्रम की ए फाहरेगस बलागन्नाने कमेन्नु अवंड में मिगोता अमल कुरा फरायत का बेहे गोतुम कमा बेहे फरायत का और में होशाला गए ए दें चहे आदबे ए दें चहे कंत के और में दिनों मसे के कुरान इंगोडानवाने मी मसला के सौर में कमा बेहे फरायत का वाने मसला होशाला फा ए फरातुम बलाफा ए मसलिया ए बेफुन ए गोता कंत कुरबान आदि अरुण मी फुरसत का फाह कुल्लम मी मसले विदिगें गलत फ़ायदा नगा फ़रायत को मीगा मी हुन्न इंजार दुरमा मी हुन्न फुरसार कुरमा मी कंतत के एव कुरे एहिमी मीएस एक गोत कर बलागनवाने कमेन्नु मी कंतत वेस नुकुरमा अरुण में ए इल्तमास कुरन इफदा फ़रायत का अदे तरेगे साउंड में फियोल आलान एहमीमा जुमला गोतेगा धन्यवाद मदीनामा मी मसले की और में एक गोतकवस बलागन्ना मसले नु मी कंतत का बेहे गोतुम इराद करविया फियोल आलन जे फरायत का फियोल आलान और मी फुरसत का लुबे तरयतुन्ना इल्तिमास कुरन माविगुंबा इस्लाम दीन असुत का एक गोता हुरिहा बेफुन गामल तबेहेट्टुमा माविगुंबा इस्लाम दीना फुशवरा इब्दस कहलक में नुकुरमा माविगुंबा इस्लाम दीन का मती का फातला साबित कुरमा बस लोबेती रयतुन्ना अरोंडो इल्तिमास कुरम इंगोडानवाने माविगुंबा इस्लाम दीन की एक वकी ज़मान का वकी तनक खास दीन नु क़ियामत अहमियत दान दिन हुरिया तनक हुरिया ज़मान का एक शेगम वागत बावाल विफा दीन अहम बीमा मी दीनुगा वा समाहत त्रिकमा मी दीनुगा वा हुरिहा इरशाद का हुरिहा बेफुन अमल कुर्म की ए अरुण में एम बेस कुरन जहेने कम एहम मी फुरसत गाउन हुरिहा बेफुन नबस इस्लाम दीन के असल उसूल तक इहतराम को असल उसूल तक बोलबा कियमत तरीका अदा कुर्मा अरुण मी फुरसत का इल्तिमास कुरम अदे अरुण अदे और मी फुर्सत मी अरवनी और में स्टेट मिनिस्टर शेख इलियास जमाल
ಈ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಧನ್ಯವಾದ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ade mi report femmati uma kuligen algon warak kambodui ege huri wahakata kommeswaraka social media ga femmati uma kuligen algon men e wagutun ekama alanje hefiyawaltan alamu midani ekam wagutun sarkarun samalkama genesken e kamabe idarataka ekan tahqiq kuruma algon men wani angaf ade mi dirasayen algon balali algon fahan kurave kantataki wara birveri kantatake ei emme furtam mifada dirasaye islami sattan satta gaumigga kureifa mewani sida mi dirasage introduction ga mi bunani beru gaumigge fandakum beru gaumigge fandegge hiiterikam ga algon menna mi muddatuga terega libunu bay malumat takun mi network terega ulefa bay kudinna asharha hum vihiha hum musar istife me algon mi dannawne algon men serious wanje masaleke mi masaleki mifada dirasaye divhe rajyega mifada beru tanakun fandu digen kura iruga algon men visnalen jehe Allah subhanahu wa ta'ala wa hikra basul walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum ade hebima algon men ge deenun beru kurmattaka beruge aduvun islam deenuge aduvun war masakke qur'an kalon men islam hadan kuranje mi masakkataki iye yehdo hofeshgen ule masakkate no kiyata rasul sallallahu alaihi wasallam ge zaman sure ad nabi be kalunge dawata e dekolo hedi mihun e furassar kurimi ekamaki mi alan ufedigen ule kantataken ehm algon men muslimun tibenjeni he yara visnagen wifada kantata qur'an kan allah wahi korwani nisa surat ge garo nayat ko waddu law takfuru eba mihun edene hita edene teba mihun wes kafar waname teba mihun wes kafar wan eba mihun kafaru igota kama kafaru teba eba mihun wes kafar fadan teba mihun wes kafar wane nave emihun edene ekamattaka masakketake korwena kan algon wes kabul koranje adden mi beeruge gawmegge fandakun ehiteri kama ekuga mi masakke koranu isnaden je tankolaki dirasay kurayruga dirasayge hunnana research ethics take ega gengulen che minganu take e minganu ta eggot kasmiga ne irat korviya algon men wara ilmi dirasay quranam adi rayyato nami hissa quranam e dirasayen haawegen dana miga evvis kala research ge ethics take nekka kantattake bayeku ladinima e ladin gota bina kuruma fahuga e kantattaka dalil tan hodumattaka masakke kuraifa miwani research kurumuge namuga waki bayaka misalaka selected bayaka mi interview kuravi nota mi deenuga huri bay mafhum takan amille jajko deenuga misalaka huri bay lafsatahuge mafhum taka miche ingeni deen kewagen ti bayaka ennames evi hunges masharaye neti misalaka balmanga deenuga waragina kantattakan aliyaluwala nusus taka kirat Quran ge ayat takan hadis taka dive rajyege muqarrar takka huri deeni wahaka takan aliyaluwala wahaka dekive iruga deen kiyawagen ti bayge mige mafhumaki kobato mi dehoni kobato hadun kannege ekama ekahale evves kamen neti mi dirasa kore hote amille judge kogge ehma mies algon midenne fadan research ge evves kale ethics se miga nete ehma egota kore hoy dirasa mi dirasa galgon kamboduwan je emme bodu kantatay ki මුළු දිරාසා ගායගණක බිනා වේග රූහ මියොන්නනි ඉස්ලාම් දීනා හම දවලත වයිකල්ලා ඉස්ලාම් දීනුගේ කන්තත්ත ඒ විස්නුන් ආස්ක නුවානකම කියවුක මර්හලාගස් වර බොඩ මීති කියාලීම මේ රූහ අල්ගොන් මෙන්න දේහවගෙන් දේ එකම කල්ගොන් මෙන් තෆ්සීලුක ඉල්මි ගොතෙග්ග මිකංකං මිදෙන්න රිපෝට් ගාලි අලුවාලාන මිසාලක අල් කුර්ආන් මි ලෆ්ස් අරබි බහුම් ෆොතෙග්ග උතුම් වෙස් කම්බඩුවා මි algon wenna me bahsun nota me research dehawa gotuga koma koliye lafa research ga hunna komme tankola ki ega swal fadda tankola ki webaye mihen annan jehuni mi swal anna tankola egota koma koliye ka lafa re tantankola mi ki rasul sallallahu alaihi wasallam salawat kiyo ekalege fana sanad no ekalege fana salawat kiyo khutbat hoga eves harukash kam haddu fana ala diume
kito sallallahu alaihi wasallam tiwan kalega faanu ge terein nuweye ane makaru hada mihum laysa minna man ghashana fa laysa minna mifada hadista timan kalega faanu ge terein nuweye e lafsu ge maana mi kofa minne mi takfiri visnume nihum kafir korum ge visnume hema rasul sallallahu alaihi wasallam mi nisbe mi wani kalega faanu kafir korwani mi mikahala noba visnun takege macca binaka fadi minu singeto wara biruwari wahakatake mi rasul sallallahu alaihi wasallam ki demi godegge gotuka sifako mikahala mi kuda kalange gotuka nota allah subhanahu wa ta'ala ge ane absolute power es koma koli ge tere lafa kasha kulodum wantakan ilah ta'ala ge mutlaq bar werikan iya meduges shakko fadda allah ta'ala wodigem wa kama meduges debate kure waanakama eruhuga Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ge siratu komme kewade nujehekama waki kure edegga nota is hadduwana dimu daan ay magekkama visnuade kala ruhegga minuves etan etakkama irad kore wara tafsil ko algon ilmi gotegga me bahas qur'ana ei algon me meeti kiyalima waran andiri harakatege gotuga me fennani hama waran nuba visnum ge hama islam din mul loheluma e fikro algon dannonto ijuga algon menge rajyege hingadies karisa efada karisa taki mikarisa ala bala revis kamenno ingeto ei kibigento efada karisa 2.5 million ge funding huluagen nota mi ehi libigen mihunge mi ane ayata sabai bedan hinna westannonto mikala fikurtawge sawbun algon menge islami wantakan algon menge nigulage hingeje kamga wana eve shakken algon libe gellu ma bodo eki algon men sayo wana ichche non 2.5 million rufiya ekon එහෙම අල්ගොන් මේ වර විස්නා ෆිකරු කරන්ජේ අල්ගොන් මියා මෙතුක ඉරාත් කර සමාල් කන් අල්ලාහ් හේ රහමතේ අල්ගොන් දන්නවානේ ඉංගේතෝ අල්ලාහ්ගේ හේ රහමතේ මේ මීති ෆෙම්මති වෙකෙන් දියෝ අදි මි සරුකාරුග අල්ගොන් මෙන්න හාවේ මිකන් ඒ අල්ගොන් මෙන්න ලිබුණු මාලුමාත් මිහාතන ලිබුණු මාලුමාත් දෙහස් වනරාග අදි දෙහස් 16 අදි දෙහස් කොම් මෙහරක සිංගේතෝ මියන් අප්ඩේට් තකින් එබාදේ තන්තන් කොළ ලෙවි දාදි ෆහුම්ස් මිය එච්ච තක ලේෆ මියවනි ඉංගේතෝ එහෙම mi deha solage islamic affairs kambodom faako dini jamiya ko lafawa kam algona wara hama itubar hori gotu malumat de hem algon danno ta algon mika kankam hanai nukurana algon irad koroviya hitama kurang miha digulage mimasata mihen dieruga sarkar takun alan leva irad koroviya mi sarkar ibrahim muhammad sallallahu alaihi sarkarun din difa koro midanuga islam din negetumuka koronje buri hamakate quran irad kora mi satta islam kam migomuga damhattan irad koroviya algon men muslimun kambodo nuwawi kiweto rasul sallallahu alaihi wasallam deke lobi umuge wahaka ekali fana lobi kurumuge wahaka utima kambodo hemi derasa gam yati la ilaha illallah algon men mu'minun kamga nuwe ekali fana deke lobi ge menwi sahabin ke tereng umar ge fana ekali fana deke emme lobi fule sahabi ekon umar ge fana do vidalwani timan kale ge fana ge nafsu fiya wa kale ge fana deke lobi fulo me huri haicha kabore hind rasul sallallahu alaihi wasallam hadis erum ves iman furiham kan nuwakam kiwan kalega faandake huri hachka wor lob yugen kan iman kan furiham bani en hadis kona umar ge faan vidalwani mihar tiwan kalega faan lobi fulume kalega faan deke tiwan kalega faan nafsa wores ehindo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kona al ana ya umar mihar iman kan ti furiham migoru ge masale mi ke rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kona salasun man kunna fihi wajada halawatul iman emihege gaga tin kame vejje mihayan iman kamge foni miru rahali bijje iman kamge foni miru rahali be emme furatama sifege gotga kito sallallahu alaihi wasallam mi bayan qur'ani an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma allah wa rasula en guri haja kabure ena gatuga lobi em efada loibbe muslimu me wani divehinge hittohuga wani efada loibbe kito sosa ubba efada kame diama hingima algono smitibe hama tedem bidannoni algon men hitte zakham kurwafi algon menna warabod fun hitam he libijja algon men mitibe e venuga algon menge bomatiga duni taken embure efada king he qurani mi kurin algon menna adu yoni beru gomakun kafarun taken nota gommes adawetterin taken rasul sallallahu alaihi wasallam quraha fiye jisun kofiye men kame kofiye muslimun kambodo e kama shur fal kote mi algon men gomuga algon menge uqru daruga efada kame hingima algon men asar nukuran wikivegento ehve ma algon men mimassa warrangala balanan tirasa qur'an algon men mikamga koren huri huriha masakkate qur'an irad korviya ekam hamya algon men danna jeheni madu kashiwegen gos algon men ge deena kulen fursat algon men nudene fadan
mikan kamuga harukashwegen gossa algon menge diinuga nein harukashwume genes haddu faanala dimuga fursata isirat kore Ibrahim Muhammad Salih ga veri kamuga nuden irad kore debas algon me masake Qur'anan gawmu nattalewi midawmu ki sattan satta islami gawmu ki gotuga beewu mattaka Allah yarhamatun algon men libun hamar ane ni'matem mi mikan algon men tilave mikan engi mikan hurin birveri kan algon men rayitun hawa wegen diu kuriyan we algon ilmerin no skawale wani edine eidine miladine eye sanisaka anisaka mihen siyasi mikan kan nukurwa algon men emmen ebbavantwe ek hashkande gotuga Allah ga dina nasrudina midim migamuga dem hettu mattaka mikahala andiri fikota mi kam salam ektronotka emmen ekuri kama badai kama masakke kora irad ko e barun den sarkar ki mi sarkare Allah rahmatun irad korwiya mitanuga unnani daima Allah ga din Allah taala midin mitanuga damahatta washi wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin are shukriya den alon menna Dr. Ibrahim Zakaria ditim bahe danwalan Bismillahirrahmanirrahim. Agunda besichi danwal muge fursat deviti Islamic Minister shukur danwa hagigatuga mi fakanga sagun menna aduem media report ki ama warak kambodwa jehe aruge report e report ga huri wahak taka demme warak tafsil ko minister sadi state minister se Ali Alwale bebi shakinne mikahala komme dandiwalegga algun men beenun kuran vi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun men dekkevi riti manhaj ei jazbatuge kuriya hikmetteri kam beenun koggen hikmat amalige beenun kurma qur'anuga algun men irshad devwani hama ifada Allahuge maga gwalevemuga itur eklek fauna Allah irshad devwani hikmetteri kama heyo nasihata mihunna qabul kurave hamatuge mati adi abumenge rajyege muslim abadi islam kam matiga demet mattaka kurven on huriha masikate kuramun gendium ade mi fursatuga algun hama dannawalam beenum wani mikahala komme dandiwalegga mi kankamuge najaiz faaydae mihunge jazbatuga jaswagen lekakkwalagen antata kurwa kala gotaka wahakataka adi tweet kurum fada kantataka ekikahala social media ge tereng mi kurve masikatuge natija ge fonikama adi hasil kurum benuwa goi adi emme e natija agurmenna हासिल नुवे हिंगा दाने एक बदलुगा अलगुन मेंगे राज्य की अल्लाह के रहमत फुलाया कुगा इस्लाम का मतीगा इत जमान तक वंदे ए नियमतुगा देमितिबी रयतुन तक दिरी उले राज्य कमा उमा एकु मी राज्य के रयतुन हम एगोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमत फुलाया हुगा देमिति बेन कमा बेरुं अन्न मिकाल हमलातका अदि इतरें वेस मिकाल हमलातकं अत्वजिया ए हमलातकं विचार साबित कमा होगा कुरिमति लेवे वर्गे राज्यते तिबि राज्य कं अगुरमेंगे कोम्बे फर्दक वेस अगुरमें दक्का दे मसके कुरंबी अदि बाकी खासे गोतिगा अगुन दन्नवालम बेनुबे मिहार मी सरकार की इव्वेस हालेगा अगुन गबुने नुकुरा दीनुगे कमेगा हम इव्वेस कंफके बेस इहमाल वे एकमुगा दुले देवान सरकार एकमुगा ए सरकारें आसमी उन्ननी दिवेहि रय्यतुंगे लाभया मंफाया एम्मा दिवेहि रय्यतुंगे लाभया मंफाया अन्न सरकारेगे एम्मे इस वाजिबे गोतुगा हिमेनिफा ओए दिवेहि राज्यगे रय्यतुंगे लाभया मंफा हिमेनिफा मियति दिवेहि राज्यगे रय्यतुंगे दीनी वहदता इब्बावंतकं हिमायत कुरविගෙන් कं එහෙම වෙච්ච කම් ගොනීනම ඒගේ මානය කි
mi sarkarum bes hama e siyasat egota tanfiz kurmattaka emme inchi bes dulen nukurwane ei hama gam bes algun men komme rayeta qabul kuranje hagigate mikala komme dadiwalega wara hikmat teri kama hoga algun men kurimat lanje hani algun qabul kuragotuga mi masala hallu kurma sarkaruge kama behe faraytakun hama wara ikhlas teri kama masekke kurevum egwa gendaba adi ege iturabes algun men kurevene masekkettaken eba hori ei mihin tibi mis mihunna algun men hama ms dorega tibe ilmi fembarega wahaka dakka algun menge maibegen wa islam dina algun menge diinuge komme mihaku ma Allah ge rasula deke wa loiba adi el lobi ge huri furihama kama ikhlas teri kama adi e lobi wan jehe goteki kobakan ekanka muslim balagan pawani kinakun kan mimis mihunnan anga den jehe ehmbima muslimun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke wa loiba eklek fanun taka komme muslimak wes ituga ofetifa wa loibaki kiha matweri loibbekan mi mifada faraytakan algun men ebajehe wara hikmat teri kama hoga angadi bunadi hadam ema algun wara ummid kura dohengei mikala report taka adi dirasatan ki hada min nere farayt algun men hama ms dorega wahaga dakala emi hunna mikamuge hagige buneden algun qabul kurwe gotuga miga degoten oti eggoteki emi hun gastuga muslimunge le kakwalu mattaka kuramungenda masekkettakamga mun anikgoteki emi hunna tane dore negi diinuge aslu usul teki kobakan muslimun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke kiha lobiwakan Allah deke kiha bodan lobibakama kiha ihtiram kurakan mimis mi hunna negi tibe kurwe kamekamga wegen diu komme goteka kantak wegen udiyakamga vies algun dannawani mikamga emme rangalu adi emme natija nerevene kame gotuga beleve ne kame algona hama bisne mifada farayt hama ms dorka genesigen mis mihunna wahadaka mi mifada kantata takrar wiya nudinman algun menge society ga takrar wiya nudin mattaka masekke kono algun qabul kuragotuga algun menge deenaki abaduves sulhage maga abaduves iskandi salamatuge maga abaduves iskandi gwala diene wuma eku emme furutnames algun men e manhajuga hifatage tanuga oi maslahat hife mattaka kurben oi huriha masekkate kurma ama huriha farayat kum wes ebarluma ehitir ka dinume komme rayat fardi gotum wes adi jamai gote gaves adi jamai toge medugaves midenne bi ruhuga islam din duniyen ai sulhaya salamatuge message kayagen kama algun menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki rahmatuge rasula kama adi huriha emmenna bes ogateri kama hamdardige message kayagen awmuge natijayen kan ma bimba islam din duniya fetulige midiyei mi hikmat amalige benu koggen algun hama wara boda hita qabul kurave algun men hasil kuran ede natija hasil wegen danakan adi mibawatuge kantatta takrar nuwe algun menge qaum adi algun menge ummai algun menge mujtama salam wegen danakan ama nimalum salgun dannwani waki farataka tuhmatuge ingili dikkurmaki ei mikamuga algun dannwani hawara bensaf kamaka vedane mi misalaka sarkarum mikamukan evs khala alalumen nudeye farwale nubalhatte nubehette mikhala mermum wahaka dekkumaki algun dekegotuga evs halega mikamang oyin halle kamuga nwan ei mi sarkarum hama emme iskande kamegi kutuga hama yagin unves algun qabul kurave maybegen wa islam di mi bimatiga rakateri ko demehettu mattaka kurven kuriha masekkate gendiu ema algun hama nimalum dannawani hikmat amali beenum koggen algun men edwe natija hasil kurvene e natija kawani mustaqbal ga mikhala kantata takrar wiya nudinum den demme state minister go hakfulga vidalwe fadan mi dirasai gotugen nun algun qabul kurahi bani kimi ki dirasai nu mi hama hasare hama islam dina malama ko ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyatan hama warab bodu kuramis kame geneve kahala gotaka mi
mihaku liefa oi hasaren algun meka dirasa bes kiya hiten nuwe eki dirasa eka ge femwaraka dawarga echbes nu ema algun dannawani mi hama me taakunu je ifada biyanu da kantattake kofoi masekkatike me masekkatike eki dirasa ge femwara dawarga masekkate bes nune ema waran hikmat amaliye ge tereng algun menna mikan kamuga natijaya ka hama irat kurebiya gende bidane ek terega hama ekkama kan algun adwesama takrar ko danno benuwe mihin tibe farayataka men geneske wah dakkagen muslimun me ge aqida ki kobagan adi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam de terega deke goi muslimun ge hitawga oi loibba ihtirama qadar ei ki hawre ge loibba ka ihtiram ekam bayan ko dino ei mihin midanna sabab ki غير مسلم emis mihunge midenne farayataka joku jaha hedma ki emihunna ma bodu kamen nun emihun terega ihtiram kurave farayataka hurdan karnege farayataka emihun joku jaha malama malama ge bastar raddu ko hedma ki emihunna ebbes kamen nun emihun hitan garani karnege unme muslimun ge terega muqaddas ma kirit qur'ana adi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi allah subhanahu wa ta'ala ya nabi sifada malamatu ge bastar raddu kurave dane kama ekamaku ekankan egotakan nunkan muslimun epura ma mati femwarega ma kamege gotuga deke kama agun rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'an bahe brefikan wanina emihge islam wantakam bes nonnane kama adi ebihaku dinu berugen dane kan ha wage kama wati muslimun wara kame hita fratikam mismihun angadinu wara muhim ade aguna mi fursat adi biti bar shukriya danwalam adi samani malum danwale lobet rayitne agun me in komme kamega waran hikmat terigo tabenu kurinde jazbatuge gotaka bura ade me on me state minister sahab adi और मेंगे मी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इब्राहिम जकरिया शुक्र दनो फाल कर बियाला दिन और हम मी फुर्सत का हम तकरार खुला मी हुरिया बेफुल सिंगोडान वाने फदे मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के मैंडेट का हिमने कमे माबिगमा इस्लाम दीन हिमायत कुरम की माबिगमा इस्लाम दीन हिमायत को माबिगमा इस्लाम दीन के तालीम इस्तना हमें फोर को दी दीन इब्दस काला बद बहे नूनिया इब्दस काला हुतुर बहे बेनुं को फिकम बनी नवा फरायत का बहे गोतुम कमा बहे फरायत का हुशाला के फियोल इल्म की मिनिस्ट्री कुरंजे कमे मिनिस्ट्री के मैंडेट के सिमने कमे भी और मी फुर्सत का मी मसला है कि से गोतंग और में कंत कुरान वाह का दिमिहारो कोफवान वाह के या बिफुन के मालूमात टका दनवाला दिन मी मसला है और में नफा के वेगे दिया अनेकम की और में मी मिनिस्ट्री इतो कंत के कुरंजे कम दिनी हेल्थ प्रोग्राम तक के और में दुराला प्रोग्राम के रावा और में हेलुन तेरे कुरम के कंतत्व स्कुरिय गिंदाने अब आका तकरार कोला निम्मालुम सलाम धन्यवाद इराद कुरबिया अल्लाह वाक फलाए को मियादु के सरकार रईस इब्राहिम मोहम्मद सोल के सरकारों माविगुम्बा इस्लाम दीन फरसार को माविगुम्बा इस्लाम दीन नत्तालम फुसत दुवेने का आदि हमें गोता इस्लाम दीन नामुगा मिहुन्ना फरसार को नुनिया मिहुन्ना बिरुदक्का एक काल बस्तर रद्दुकुरुम के फुर्सत बेस नु देवेने का एमा आउट में वाली लोबे तरायुना माबिगमा इस्लाम दीन के समाहत कहूंगा हिफा माबिगमा इस्लाम दीन का फायतला साबित कुरमा ए दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरगमन्ना मिफदा कंकम अरकातेरे हुए इतिबुंगे हियो तौफीक देबुं माबिगमा इस्लाम दीन आए को तंगुंगे हियो तौफीक देबुं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अदि सफार और मी तिवेफुं मी कोಳ बडायन दिबि कमटका हुरियानु स्वरिन्नम वरा इखलास सर कमाय को शुक्र दनम और वाकुल मालूम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शुक्रिया
और सवाल कुरियन नुगेंदा गोते